بینەرانی زوم سڵاوتان لێبێت. هەڵوێستەکانی ئەم دوای حکومەتی تورکیا لە هەمبەر سیاسیەکانی کورد لە تورکیا و باکووری کوردستان دەزیکردنی ئەندامان و سیاسەکانی کورد لە وڵاتە لە ماوەی ڕابردووشدا لە چەند پارێزگایەکی باکووری کوردستان دەیان کەس بەهۆی هەڵپەرچێ و گۆرانی کوردیەوە دەستگیر کران. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی ئاک پارتی و سەرۆکۆماری تورکیا لە یادی دامەزراندنی ئاک پارتیدا ئاماژەی بەردەوامی ئۆپەراسیۆنە سەربازەکان کرد بۆ سەربارەکانی پەکەکە لە قەندیل. ئەم لێدوانی سەرۆکی تورکیا هاوکات بوو لەگەڵ ئۆپەراسیۆنی سەربازی سوپای تورکیا لە نێو خاکی هەرێمی کوردستان لەبارەی سیاسەتەکانی حکومەتی تورکیا لە هەمبەر پرسی کورد لە تورکیا و ئۆپەراسیۆنی پۆلیسی و سەربازی لە ئەنکەرە و گفتوگۆ لەگەڵ پرۆفیسۆر مەزهەر باغلی ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی سەرکردایەتی ئاک پارتی دەکەم. بەڕێز مەزهەر باغلی بەخێراتی بۆ بەرنامەکەمان. پێش دوو ڕۆژ پێش ئێستا ڕۆژنامەی یەنی شەفەکی تورکی بڵاوی کردەوە سوپای تورکیا و سوپای عێراق پێکە ئۆپەراسیۆنی چاوبەش بۆ سەر چیای گارە دەست پێ دەکەن. زانیاریتان هەیە لەسەر ئۆپەراسیۆنەکە کەی دەست پێ دەکات بۆ سەر وارەگەکانی پەکەکە لە گارە؟ gelekî spas bi rastî yanî Tirkiye ji wexteka dûr da li ser vê mesele yanî mujil dibê serdixebitiye lêbere dixwaziye ku yanî Tirkiye dibêje ku warî daetke divê li heremê me yanî li vê heremê ez şer naxwazim ez dixwazim ku aşitî biratî çêbe lêbere wexta ku ez partiyê de jî li ser mesela Kurdî em zanin ku bi rastî AK Partî پر خبتیا شغل کر کو چک و سلاح و ولی راکن آشتی براتی چه بله لیبله پککه و قبول نکر که ماسا شعاتا خوشن دا هم بیجن یعنی ترکیه جی پر مساعده نکر که لهندری خوادا ریخستنی ترور بکن یعنی پر او اپراسیون لور چه کرن لیبله وانا هم بیجن پینگار که خواه برن حرما کردستانه لی و نقله ترکیه دخوازه کلورجی یعنی اپراسیونالی بکه به حکومت عراق و حکومت هم بیجن ترکیه لحف کرن کو ایرانه و لحف کرن کو جوروها لدیجی لغستنی تروره اپراسیون چه بکن از دبیجم یعنی نپر وقت که دوره یعنی نزدیک چه ببه جبوی چکه جبوی کو ترکیه یعنی ور ادعات که کو دبیجه یعنی مملکتی من ولاتی من کو تکانو ام بیجن به مشکلات که به مسئله که را سیاست بمشانده نه لازمه کو تچک و سلاح الاوله بیلی یعنی نه لازمه کو تبوانا بردوام بکی جبوی وی هاوی از و مساعده ناکم یعنی از ریخستنی ترور لدر و پینگار که وان چه بنولور ام بیجن اوی وان پلان پروژه وان چه که وری لهندر ترکیه جی و اوانا و نزعانا چه بکی و مشکلاتانا درخی از وی قبول ناکم جبوی وی هاوی ترکیه یعنی وی ایشی دخوازه کو بقدینه یعنی دخوازه کو براستی یعنی کسی کل دیجی ترکیه دجمانتی دکن لکو دخوازه برا لکو برا ببن لسروانا اپراسیون چه بکن یعنی ترکیه باید خوازه لیبله براستی ترکیه پر هیویا خواهو که دواله اوروپا پیرا یعنی پشت بدنه ترکیه لیبله دواله اوروپا پر پشت ندانه لیجاره او دواله هرمه سروان دیپلوماسی مشاندن دا براستی هم زانن که دواله هرمه جی گله که سر و مسئله نزدیکی ترکیه نه یعنی اتفاق خواه تکیلی خواه ترکیه را چه کرنه از دویجم پر ناجو یعنی و اپراسیونه چه بونه بله حکومتی عراقی سپای عراقی لبرانبر چی دا رازی و بجداری لپراسیونه کان که لگل سپای ترکیه لبرانبر نها که هم ورزانن که الفت دولت براستی یعنی بسر حسیات نامشین یعنی اوی که دل مریا دا چطور ته خواهینه یجی که مری چطور به مریا گرم خواشته یعنی مری پر جارات خوازه که ورگانی ببه الفت دولت ورگانی ناوله محقق که دولت به هفرا اتفاقک چه کرن یجی که به هفرا امیجن مطابقت که سر مسئله مشکلات که چه کرن محقق هنک لهمبر هفت تعویض دادن یعنی او دوی و ایلا حس کرنی دلی مبو مری نکانه ورگا ببیجه
ادویجم یعنی ترکیه و مرکزی حکومت عراق لسر بلکی یعنی تاثیر کوام بیژن دیپلماسی ده هندری وان دا یعنی دخوازه کو جبوی وانا را بلکی اروپا ترکیه حوالی وان بکه پشتوانکی وان بکه و کده بلکی جی او کسی کو تعداد دنوان یعنی زور الوان دکن بلکی لدجی وان اوه کی لشکری یعنی هم بیجن انفورماسیونه که لشکری بدوانا لما حقق به هف را وکا خواهنه یعنی هم لجمع بین شورک خواب دزه هنه یعنی تشتی که خواهی بدزی به هف را گوتینی هنه محقق ابجی آشکره بوه یعنی کو اینی و هنه حیانها که آشکره نویجی یعنی که بدزی یعنی به اوه کی بی دیپلوماسی جی به هف را تشتا گوتنه پیشتا هره مری زانه وکو او چیه ادویجم یعنی نه تشتکی منی یعنی بکری بفروشی تشتکی ورگانی مری او بکر خوش نابه یعنی براستی جی نورگه از ورگا قبل از ورگا نبینم یعنی الفت دوالا یک جاران لهیل اروپا و هیل ما شرقی که دوال به هفرا وانی مناسبت چید کن او کسی دهندر دا کوانا نقاش کن دوی و چه کری و چه فرود او نه ورگانی یعنی لازمه مری و تشتانه گی ورگانی نبینه یعنی اوی دولت زمانی که دور زمانی که درج دادن برچاوه خواه یک جی او پر تشتی که بلکی ما حاجه تنه نی وانا حاجه اینه یعنی تشتی وانی جی دادن برچاوه خواه یعنی وانا جی ده حسبینن وانا گیاو دکن از ور تخمینه من نام مرکزی حکومت عراقه ده هندر خواهد مشکلات که خواهی امزانن که یک یعنی آخوا تورا مهم یعنی مطابقت که هم بیجن اوک لور استقرار لور چیناوی یعنی الوه داره زوداو دا چیناوی او یک او دویمین به حرمه کردستان را مشکلات خواهانه او پره نفته نادنمان به دوزگونی او نفته کلور ته فروتان او دخوازم پره وانا پر کاجوان حرمه کردستان بستینن او مشکلات که وانیل بره آسیمی جی از دبیجم دیپلوماسی وان به دواله غربی را پر نباشه یعنی خواستم که دیپلماسی چه بکن یعنی جوان مثلا یکی دا تشتکی ترکیه دبکو گوتوا اشترا امیجن پشتوانکی بکمه البوی واتشتانه یکی جوان را از دویجم لحظات دول بله هرمی کردستان وکو اماجت پیکر هیزی پیشمرگه بشداری لوپراسیونه که دکات انها كي تشتكي وانيها في قبول بكنكو ام في دارت بيجن اوبوزي يعني بككا ابرستي دويزكو از خودي كورمانجا قيامه يعني كل كي داره كي كوجبوي كورمانجا تشتكي داد كا يا داوكا يا موافقه وانا البيشويد ماشي او دويجي از خودي وانا ابرستي يعني قال لك تعدجي الكورمانجا كا يعني كورمانجي هر چار حرميجي يعني اي تركي جي عراقي جي ايران جي سوري جي قال لك زور ظلم بيدل وانات كا اب كسي كوچش كي يعني الدنيا داجي پیش هرن حسوديا كمزن جي چد يعني ام وقت خاينه تشتكي بري زلاره كي نتشتكي كو يعني مري نبينه يعني پشت خاجي نكو دانا كورمانجا نا پشت خدانا امريكا پشت خدانا وادواله کش کرمانجا حز نکن چندا کلی بری و برنامه که حرمی کردستان ایسا از دعوت کردم وانا گوتم که مرا گوتم که مظلوم عبد دبیجی که کسک یعنی مرا شر بک امریکا پشمه برا و زانم که یعنی امریکا پشمت سکینی امگو برای امگی زانن ام و کرمانجگی باش زانن لی ام زانن که کرمانج نل پشمانن براستی اوناش کرمانجا حسود میشون کرمانج پیشتا دارم جای ناخوازن لی حرم کردستان جی براستی یعنی اوی پیشمرگه اونا ناخوازن که کرمانج به هفرا شر بکن لی بله که تعدیل وان بکن جی یعنی از دبینیم یعنی بیدی به پروپاگانده رش به زمانی که تعل توج لدجی وان لترکیه اوی که پر دمشینن یعنی ام بیژن اوا کا مدیاتیک اپراسیونه کا مدیاتیک سوشال مدیا داجی وکی دیجی پر لدیجی حرم کردستان دمشین دجمانیتا کا مزن پیراد کن ام چم آورد کن اونا براستی حرم کردستان
فخر مگیانه یعنی میگی پی کیف مخواست بام خوازن که دنیا داجی سیاست که و دیپلماسیا که خرد چی بمشینه براستی لی آپوجی پککش وان بیهودر حساس دمش بوی چه جبوی که غیری وان ام بیجن سیاست کو جمعیت کو تشتک های نقوله او دویش ما بتر کس نکات تشتکی چی بکه کچ کانو بچی برای چی نکه یعنی برای هم به دستی ما چی ببه چرا که او دخوازن دستی وانال سر کرمانجا گیاوه یعنی جبوی آوی نکو براستی ما فی کرمانجا پیش تا بدن تشتکیش کرمانجا را باش بکن یا جی هم بیجن براستی یعنی اوی کرمانجا امکان فرسند کرمانجا زیده بنش بوی و هاوی نینه ام وگله کی باش زانن کو او نخوازن غیری وان کسک پیش دارش بوی اوی حسودیا که نخواستیا که گره که مزن پره لی پیشمرگه براستی یعنی پر به عقل سلیم پر به سیاست که باش بوان را دمش لی که تعدیل وان بکن یعنی زور و ظلمال وان بکن او ناجی نخوازن کل هرمی وان اویل ریخستن تره نه ام وگله کی گیجی زانن که چما اپراسیون ترکیه و ایران و هرم کردستان ادکیل و هیلدکیش بوی کو پاککال ورنی نه اول ور چه دیگریه چه حق لور ادعا دکیه دوی ترکیه حق ادعا دکمه لی بله او خوا پینگار که خال وره دوی از سوریه حق ادعا دکمه پینگار که خال وره دوی ایران حق ادعا دکمه پینگار که خال وره یعنی و قال لك تعدا كمزن يعني الحرم كردستان ادكي زرار خالد وی اوناش نخوازن که زرار خالد بوه کتجمه پرس که از بم یعنی از بم پیشمرگجی به واد دواله دره لدجی پککه اپراسیونا بکن یعنی جرا نه عیبه نه عذره جی بله وەک بزانن بەڕێز باڵێ وەک بزانن تورکیا لەگەڵ حکوومەتی عێراقیە چۆن ڕێکەوتووە لە دوای ئۆپەراسیۆن بۆ سەرگارە ئایا سوپای تورکیا لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەمێنێتەوە یا ناوچانە چۆڵ دەکات؟ ئەس دەبێژم یعنی مطابقەتی کوچێکردنی تورکیە یعنی بەگەرە یعنی لەشکری تورکیە هێزی تورکیە بەگەڕن وارنە مملکتی خاله بله شردکی خدای زانه قبول بکن یعنی که جوه و شنده لدیجی ترکیه ریخستن ترور و امبیجن دجمانتی و نخواستو و نفسانتی همبر ترکیه کن نکن لشکری ترکیه الور رامنن یعنی ترکیه پر نمرقلیه که هر لدواله که دین لشکری خالور بسکن نو یعنی خوابده بنده کسی که از ور براستی یعنی هم بیجن اوا ترکیه وانی نیت خوانی تننه هم دولتی کو پر مطابقت چه کردنش اوناج نخوازن کوارگا پر ببینه لیتم و مثلا دیپلماسی وان تعدیل تم وانا دیشینه یعنی ترکیه جبوی وی هاوی ازانم کو دیشینه لیل اروپا یعنی دیپلماسی دواله داجی کو و که وگره وره اما لیکو آرمانجا خبداس خانه خست حتی هاتنی خواه پر او نخوانه نزیک نخوانه که بله دەمێ پرسیاری ئەوە بکەم گەڕێنەوە تورکیا سیاسەتی حکوومەتی ئاک پارتی لەمبەر پرسی کورد پاشەکشەی کردووە لە چەند ساڵی ڕابردووە کە پێشتر پرۆسێکی ئاشتی هەبوو ئاشتەوای هەبوو و ئێستا ئۆپەراسیۆنی لە ناوخۆی تورکیاش ئۆپەراسیۆنی پۆلیسی دەستی پێکردوێتەوە ئایا هەڵوێستی ئاک پارتی بە تەواوەتی بەرامبەر پرسی کورد گۆڕاوە ینی بە قۆناغەکانی ژیانی دەسەڵاتی ئاک پارتیە ئایا لەمە دووە ئاک پارتی سیاسەتی خۆی هەمبەر بە پرسی کورد چۆن پێ یعنی بڕاستی ئەم قبول بکن کەکی حیانی نها یعنی بام مەسەلا کورمانجی نێزیکی کو یعنی چەک و سیلەحێدە ئۆلادانە هەمامە 5 ساڵ بەردەوام دکیە دیچی فی 5 سالی دا او سیاست مدار ترکیه پر رکاجی یعنی گلکی هم بیجن رحمت لوزال ارباقان و طیب بریزر دوانجی وانا هر سیاجی گاوی مزن آوتن که به مسئله چاره سر بکن یعنی پر جیتی خوتیان از بخواجی وقتا که اق پارتی پروسس آشتی چی دکرد پارتی داوم لیبل از هم مبوسوم جی هم جی ده اوا بلنده ده مرکز پارتی بلنده یعنی ده اوا ده پولیت بیروی مجلس اوه داجی اعضاوم یعنی دبام مثلا کرمانجی داجی ادوه هیئته داجیوم یعنی براستی
کسی که قاسی که اق پارتی و برزار دخواست که به مسئله به باشتی به دموکراسی و به براتی چاره سر بکتنی از قانون مبیره که لأصل به هفر مطابقات چه بون ماسه شاعت آندن لخابوره او چه کرن او شاعت آندن لیباله لإمرالی ماسه چه کرن او پوجا شاعت آندن از ورد بینیم که از کد پارتی دوم دینا کمدی گوتنا کمگوتی براستی کی چدوی برابه یعنی کسی که مینا برزار دو انکوبات تشتاد خواست چاره سر بکد تو سیاست مدار وانی حتی نانات ترکیه بله و مثلا کرمانجی یعنی براستی ترکیه دا یعنی مناقشه و گوتنا و لسر امبیزن مذاکره کرن قاسی کوانی مشروع و برحتی بوی تو دوره وانجی ناتن امواج قبول بکن یعنی پر قاوی مزن آوتن دی بله ام نبو یعنی با مثلا براستی ده هندری مدا دلی مدا کل کا لگلگه یعنی دوی کل حج لگلگه یعنی ورگا ده هندری مدا خاصیا کچاره سر بله بله نبو کنه شند براستی یعنی اق پارتی جوه مسئله دستی خوششت ام بد بینن یعنی نهانی پولیتیکی که جبوی مثلا کردی داده مشینن کرمانجی نرازینه لیبله براستی یعنی تشتکی دیجیه اوه کش بوی کرمانجا سیاست دمشینن اوناجی ناخازن که مثلا کردی به سیاست که سیویل ام بیجن چاره سر بوه اوناجی به ناخازن یعنی نهانی او یعنی اتمسفر سیاست ترکیه جبوی مثلا کردی براستی ورگه یعنی چشکی آستنگی مزنن لی از یعنی ورد بینیم که جوا اوا پولیتیکا خبره که اخ پارتی دور کتیه جی یعنی بلکی ورته خوینه اما از زانم از تخمین دکم ده هندری واندا ده دلی واندا براستی که با مثلا یعنی داخلی واندا جی مجی واندا جی مشکلات ترکیه تورا مزن وایه يعني بجاردية بو حكمتي آك بارتي بجاردية ديالوغا ياخد بجاردية سياسية هيجنينة نها بس بجاردية عسكري هنا بله از يعني اجبر تويكو يعني اوكا اتمosfera ور تونه يعني جبوي بي هاوي يعني از نكو معذرتك اخ بارتي را دخازم يعني بدم بر پیشوا يعني یا جيجيرا ميجن چه بکن براستی نه معذرت کوانی تونه یعنی ابدویجه که من چه ایجاب کر مهوا هانی شونه که چه مخواستن مهوا کر که چه گاب خواستن مهوا آوتن ویا ایدینا جبروها بی دیپلوماسی و با آشتی چیناوه از بره که جبروها به لشکری یعنی به عسکری به اپراسیون پولیسیه حکمی خواه دستی خواه مسر از وی بند استخا کم بکره بند استخا گی ام بیجن مضبوط کر دوی ورا از قانون ام بیجن و مسئله لسر نخاش بکر از ور تخمین دکم یعنی ادویجم نهانی به ترکی دویجن پسیکولوژیک üstünlük yani پیشواریا سایکولوژی یعنی اوا ورگانی نها آد دست حکمات ده وقتا که آشتی مچید کر نال دست ام بیجن دولت ده حکمات ده و جبوی بی آوی اپوجه قبول نکرن یعنی او آشتیا پی رازی نبون او نا که حکم خارن ام بیجن دستی خادان سر و شنده دخوازن که ور بکن از بر تخمین دکم بله هر که داره و مشکلاتا که امزانم که مسئله اجتماعی خصوصا اتنیک یعنی ایل سر قومی و ایل سر دینی ایل سر باوری روی کتهی رو چاره سر بکی جسوا هین کلایتره یعنی ترکیه جی هر که داره و مثلا جی را گراند به براستی ورگه انشالله بیجم یه چه براست اول راسته یعنی اق پارتی جی سیاست خبره پر دور کتیه بله ما مستعلا هەڵبژاردننی سیوەکی ئازارە پاڵبژانی شارەوانەکان لە باکووری کوردستان و تورکیا دەنگی ئاک پارتی پاشەکشەی کرد بە بۆچوونی ئێوە بۆ پارتی دۆم بێگومان و جاپە بۆ پارتیەکەم بە بۆچوونی ئێوە پاشەکشەی دەنگەکانی ئاک پارتی بۆ یەکەم جار کە ڕێژەی دەنگی کەمی کرد بە شێوکی بەرچاو هۆکارەکەی هۆکاری ئابووری بوو یا هۆکاری ترژی هەبوو براستی یعنی لسر اقتصاد یعنی ئابووری براستی مشکلاتەک هەیە
لی از بیزم او کسی که رای خواندن اق پارتی و مشکلات یعنی اول دا ناد نبر جاوی خواه وکی دن تشتی ده نبر جاوی خواه یعنی هر با اینی هم به علم سوسیولوژی اجتماعی هم دویجین مولتی فاکتوریال یعنی پر ندن خواهنه پر سبب و صدم ایوانو هم بیجین او خواهنه فاکتور خواهنه براستی او کسی که رای خواندن پارتیه که اق پارتی او رای خواه پر کم بون او یکا ایکو از دبینم آخا تور اول با يعني الهرم مج مثلا الهرم كرمانجا گلکی کم بو الفتا كرمانجا را چیکری پر ضعیف بو يعني نامينا بريا الفتا کو ديالوگو ام بيجين تكيليا كرمانجا را نب سياست مدار را يعني بالجمعية بخلقه را چیکری گلک مزم بو يعني پر باش ولی حب ضعیف بو جبوی واوی پر رای خوانده بو آدو یمیجی راستی يعني اب کسی که نامزد رابر دکن اب ناجی پر کس جه نرازینه مثلا بیجن باجاری که علی جیان خب بردوام بکم در روحه کسی که نخواست او نامزدال شهرداری رابر بکن لیواناور کرد يعني پر ندانه جمعیته تشتی که مشکلات کوانی جهه آدنا تورا مهم از بیجم يعني dünya داجي يعني Türkiye جي ده يعني علمي فلسفة ده علمي عم بيجن عدالة ده حقوق ده علمي اجتماعي ده أبيكو جمعيتك بحفظة دقرة يعني جمعيتك عم بيجن يعني مزن دكا بيش ده چيه عدالة حقوق تشتيوانية يعني بەڵام لە شارە کوردەکانی تورکیاژی لە هەرێمە کوردەکانی تورکیاژی دەنگی ئاک پارتی کەمی کرد یانی دەتوانین بڵین دەنگدەری کورد هاوڵاتی کورد لە باکووری کوردستان ئەم جارە بەتەواتی ئەوانی کە پێشتر لە ئەنگری ئاک پارتی بوون ئەم جارە لە ئاک پارتی کشانەوە بەڵێ ڕاستە يعني ئاک پارتیش بی ئیشی تشکی دوورکەتیە يعني ئەمە ملت دخوازە کە عەدالەتێکە ji her kesî ra mînê hev tesîs bike yani pir li hêvî wene ji bo ku براستی یعنی باوریه خواهنه کو وی ایشی اق پارتی کانا آبا بکه یعنی اق پارتی کانا عدالت اکاوانی تسیس بکه که تسیس ناکی دیمک کنه تکا خواه نباشه یعنی ورگالی میزد کن لی از بخوانی یعنی مقایسه کانم بکن با پارتی دنو اق پارتی دا از امودامن ام بیجن هیوی ام ایستاد اق پارتی دهش بوی چی جبوی کو امزانن یعنی اونا کانون و مشکلاتانا مری بوان فهم کرن بده کانون بوان رب مشین ده پارتی دن الهمبر وان یعنی مخالفت و راستی و مسئله کردی و مسئله دنه وکی دین یعنی ترکیه قدیم یعنی نزدیک 150 سال 3-4 مسئله ترکیه هنه امنی اجتماعی و سیاسی اب کی کانه چاره سر بکه که هم سر ده فکرن براستی وکی دین کس نه آخلی مریه کس نه پیش جاوی مریانه يعني اق بارتي جي بايا لازم استثمار نكا يعني ملت مجبوره كوري خوان ده وكده الترناتيفا خاطرنا اللي لازم اوناجي يعني بعضكم ملت توجه كوروار وان كريني شخصي كارير ريخا شخصي ام بيجي منفعت ريخا لسر وان انشاء نكا لازم بله يعني راپرسەکان دا ئاماژە بۆ کراوە دەنگەکانی جاپە لە پێشە پێشبینی ئەوە دەکەن هەڵبژانی داات و جاپە دەسەڵات بگرێتە دەست ڕاستی ئەس دوێژم یعنی من ئەوێوان یعنی ئەکتۆرێوانێ سیاسی خەڵق پارتیسیە ئەوێوانێک کۆ یعنی پر نەدیخواتەیە گوتن و لە ئەوێ نقاشتوە یعنی جەمیەتێدا ئەو ئەکرەم ئیمامۆڤ شارەداری ئیستانبولێ یعنی مثلا کوام نهاش بی پرس کن بیجن تو چه فکری جبوی مثلا کردی تو چه فکری جبوی حریتی وجدانی و دینی تو چه فکری جبوی هم بیجن آبوری جبوی دیپلماسی زبر تخمین دکم کو یعنی سه جمله چارا نکاونه برهب یعنی ورنه خانه يعني واسي تشتكي خواني فكرك خواني هيتن از بيج ني امينم يعني از النظام لي بلا كو اق بارتي و مسألة من هاني بترى قوتيني كي كوانا چارة سر نكا اكرم ببا يعني اري كو اق بارتي
اف کسی کوپیک یعنی اق پارتی میهمانداری وید کنه ری خراب یعنی وید کنه ری نادوره اف کسی کو به جمعیت را الفتک مضبوط چه نکن او کسی کو ناوین یعنی مشکلات ترکی مزم وایه او کو گهداری وان بکه کل شوپی وان هره و هەڵبژارتنی پیشێمانە سەرکەفتنەکە دەستخۆ قبول بکەن بەڕێز باڵێ سەرۆکی تورکیا دەڵێت ڕێگە نادەین لە باکووری سووریا کورد باڵیمپەیەدا هەڵبژاردننی خۆجەیی بکات تەنانەت هەڕەشەی ئەوەشی کرد کە ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ سەر باکووری سووریا ئەنجام بدات ئەمە تەنها هەڕەشەیەکە یاخود دەکرێت وەکو ڕێکارێکی ئەمنی لە دژی هەواری کورد لە ڕۆژاوای کوردستان بگرێتە بەرچاو تورکیا ئەم بێژین یانێ ئەو ناکێ یانێ وەنا بلۆف تشتێکی وانی یانێ بەیاز بکەم و نەکە یان تشتێکی وانی تونەنە ناکەکێ لە سووریێ ئەون مەبیرێ واکۆ وەختاس ئەولدا یانێ کو حربە سووریێ چێ بوو ku Kurmanca ve derê em bêjin ji xwe otonomaka xwe çêkirin Salih Müslim evê wan bû û serokê wan bû nêzîkî çel dewî hate Tirkiye li Tirkiye muzakere kir sekînin hetanî ku evê otonomiya wan li vê derê çî bû kirine destê opojiya Tirkiye vî razî nebû Tirkiye vê razî nebe na Tirkiye bine rekekê روسیا قبول نکرد امریکا قبول نکرد ایسا جی افدری که دست اپوژیا کتی و زور و ظلمه لکرمانجا و العرب و ترکات کت ترکیه چوجوان هاونا جور درخستن یعنی ترکیه و مثلا واتشتی کدویجی نه لحفا بکه یعنی شخار هم بیجن جمع خواهد خیالی چشتا بی براستی که گوره ترکیه نکن ترکیه او جوی هاوی را ئەوە کە خوا پڕە جددی هەیە یعنی نێتە خوا جددیە مسخەرە ناکێ ئەس وەر تەخمین ناکەم بەڵێ بەڕێست پرۆفیسۆر مەزهەر باڵێ سپاس بۆ بەشداریت کە لەگەڵ ئێمەیە بوویت گەلێکی سپاس سەعات خۆش بەڵێ بینێرانی زووم هاتنە کۆتایی گفتوگوی ئەمڕۆمان هەر شاد بن